Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 16 Mutarama 2022, ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buri kumwe n'inzego z'umutekano basuye abaturage batuye mu tugari twa Ntunga, umurenge wa Mwurire, akagari ka Kimbazi mu murenge wa Munyiginya, basaba urubyiruko kwirinda ibikorwa by'ubujura bikorwa n'insoresore zurira amakamyo zikiba ibyo apakiye. Iyi gahunda rero gusura abaturage baturiye agasantiri ka Ntunga yabaye nyuma y'uko mu rukero rwo ku itariki ya 16 Mutarama 2022 hagana saa 9 za mu gitondo Nsabimana Evariste wari mu nsoresore zivugwaho kurira amakamyo zikayapakurura yafatiwe mu cyuho akaraswa n'inzego z'umutekano arimo kurwanya inzego z'umutekano. Meya w'akarere ka Rwamagana Mbonye Rajabu yasobanuye uko Nsabimana Evariste yafashwe n'impamvu yarashwe. Ati umusore w'imyaka 22 wari mu bajura bajyaga bapakurura imodoka zigeze ku gasozi. Ati inzego z'umutekano zamufashe amaze gupakurura ikamyo ya mbere yari pakiye amakaro, yuriye iya kabiri atangiye kuyipakurura baba baramubonye bamumanuye bamubaza aho bagenzi be bari, ababwira ko agiye kuhabereka. Bageze hepfo akomeretsa umusirikare ku kananwa bahita bamurasa. Meya Mbonye yasabye urubyiruko kutishora mu byaha by'ubujura kuko bizabagiraho ingaruka, anasaba abaturage kugira uruhare mu kubungabunga umutekano, abibutsa ko umutekano ari umusingi w'iterambere. Yagize ati umutekano umusingi byose byubakiyeho, ari uhinga, uworora, ujya ku ishuri, umuntu wese mu mirimo akora agera ku ntego ze kubera ko mu gihugu hari umutekano. CSP Oscar Magwigwi uyobora polisi mu karere ka Rwamagana yasabye abaturage kujya batangira amakuru kugira ngo barusheho gufatanya n'inzego z'umutekano kubungabunga umutekano wabo n'ibyabo. Ati inzego z'umutekano zishyize imbere umutekano w'abaturage n'imitungo yabo, abaturage bagomba rero gufasha inzego z'umutekano muri izi nshingano. Amakuru bwiza.com ikesha abaturage batuye mu gasantire ka Ntunga nuko hari urubyiruko ngo ruturuka mu bice bitandukanye by'igihugu ruza rukurikiye bagenzi babo bacukura amabuye y'agaciro mu mirenge ya Mwurire, Mushana, Nzige, ariko bamwe muri bo ngo ntibakore akazi karabazanye, ndetse urubyiruko ngo rusanzwe muri aka gace nabwo rugafatanya nabo ibikorwa by'ubujura ngo bakora, ngo burira amakamyo bakiga rero ibyo apakiye ndetse no kumena amazi y'abaturage. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bwafashe ingamba zihariye zo kurwanya insoresore zurira amakamyo zikiba ibyo apakiye ku bufatanye n'inzego z'ibanze, irondo ry'umwuga n'inzego z'umutekano. Ni ibyabereye rero mu karere ka Rwamagana akaba ari mu ntara y'Iburasirazuba. Impuzamashyirahamwe y'imiryango itari iya leta irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba ko ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa ryubahirizwa. Iyo mpuzamashyirahamwe iravuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu ibitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha. Mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa afitiye inkuru. Mu ibaruwa yayo impuzamiryango iharanira ubuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Krado yandikiye Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi. Irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa, ibizwi nka presomption d'innocence mu rurimi rw'igifaransa. Impuzamiryango Krado mu ibaruwa y'amapaji 3 yageneye Minisiteri y'Ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo. Yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi mategeko yose. Krado yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Ibaruwa ya Krado iragaragariza impungenge Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Krado iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha, polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya. Ibivugwa n'impuzamiryango Krado ni nabyo bikunze kumvikana abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ari uko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza. Ikintu cya mbere nuko cya gitinyiro cy'aba muntu yarafite cya cyose yagombaga guhabwa abacyavuwe n'urwego rw'igishakisha ibimenyetso, kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba umwere, ariko cya gitinyiro cye burya kiba cyahungabanyije. Iriya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera. Ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka burya kumuzana ari mu mapingu bakafata bagushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru. Urumva ko igihugu cyose abakurikirana iyo televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose, nk'aho wahamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banabigeraho.
mu gushaka kumenya koko niba ibikubiye mu ibaruwa ya Crado hari isano byaba bifitanye nabo byabayeho. Ijwi ry'Amerika yabajije bwana Olivier Tuyisenge, n'umusizi w'umunyarwanda. Uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize 2021 ariko yisanze polisi imutwaranye nabo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda. Yewe ubwo nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyira imbere y'itangazamakuru, ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yagikora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sofa igihe cyo bazaba bamwe n'icyaha cyangwa byemejwe, polisi y'u Rwanda izababereka ariko apana mbere, kuko nk'ubu ni ukuri kw'Imana impano unyura ukumva umuntu aravuze ngaho dore wa munyamakuru. Izo rero ni ingaruka byakugizeho? Ngewe ingaruka kubera ko ndi umuntu utisha ku bintu, umugore wanjye wenda we byazimugezeho, dore wa mugeni waho ndi bafunze. Twahamagaye bwana Emmanuel Ugira Shebuja, minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, tugamije kumva icyo avuga kuri iyi ngingo. Ntibyadukundiye. Bwana Ugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Umusizi Tuyisenge akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi. Ari igihe muri ziriya kesi rero zo kuba ngo runaka yeretswe itangazamakuru, umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura no gusonga umuntu ariko atabizi, kugira ngo yeze akazi ke ibintu bigende. Uri kumbaza ngo tunyuriremo uko byagenze, kandi we nk'umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo uze ukavaringa iyo nkuru, wowe wari uje kubwira abanyarwanda uko byagenze. Niba utabizi turabaza. Umunyamategeko Buhuru agasanga hari icyo minisitiri yagombye gukora akibona iyi baruwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Crado. Ikintu cya mbere ni uko yasaba za nzego ziri mu nshingano ze, kubera ko yaba aribu yaba ubugenzacyaha rwose nibo ba mbere bari munsi y'inshingano za minisitiri w'ubutabera. Icyo rero yakagombye kukibibutsa, kubera ko twebwe dusanga ziriya nzego rwose zikabye cyane mu guhungabanya icyacubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha. Minisitiri rero afite uburenganzira, afite n'ububasha ashingiye kuri constitution yo kuvuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro, icyo cyubahiro cy'umuntu ngo kigarukeho. Icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru abakekwaho ibyaha ibikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa, bishobora kugorana ko ibyo Crado isaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye. Ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho. Gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashizeyo yigeze gutangaza ko ibyo ikora nta mategeko abiyibuza. Bagira ubusa. Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nomero 7 baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu. Umuyobozi mukuru ukuriye ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza abaturage. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana. Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara, hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa, iyo zone nyene caracitse burundu. Kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza. Ugeze ku kilometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya Paroisse Gatolika ya Buhonga, ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 2 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavyiboneye, bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya. Amakenga turayafise cyane rwose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga. Kuri kurabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanda kubise iyindi mu kurinda yuko iyindi irenga. Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye. Byo ngaha muri ko binenye biraba kuri 17 kuko ni kenshi twamaruca ngaha tukabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagafa. Nkati ko turagenda ngaha ku mubaro ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu. Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo, ababa mu micungararo yaho iryo barabara